iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Pangasim ron, di na ko mapilitan namang tutupking ka. Addan to alto mo kanyak, Dave. Nukunam ang mabutbuteng na, nagpitot ka. Uray pa yadot markadam, kanbak nang ka. Anya kanit mapaspasamang ka na kayo atwa. Kayat yun ti maipan iti opisina ti din. Saan tapay analpas? Apay Dave, anya po ang tiririyo. Sika, Ah, inagaw ka kanukin ko na. anya? Awang natambo ka na kinawatan yun. Apay ko mangibaga na ti kasi. Kaslakit din, agayan ayat ka. Puro Diyos matday di aron. Nalawag ka di pa iti panagot utek na. Ngam no saan nagparbang uray bak nang. Tutupak kilo ko. Ah, Pagustok man tapno di nakabusol. di mo aramidin ti kasta. Saan nalaki ti apaltingan talapayag mo? Dakkel ti pa nagusto ng aming kinggakin. Apay nga, di mo inaklon. Pudno nga agar-aron kanyak. Ngam sana nga agtatakon ni ti lalaki. Kan pakiayan-ayatan. Ulita, di na ko mapilitin amang tutupking kwa na tasaan ko nga atrasan. Ngam no ka ba alam arikdi kan tiriribok? Kasta ti aramidam, Dave. Aking gay ti ka ba alam, anak ko? Saan ka makirire? Isu matatan, ngam nalabas nga minti na ramid da yaron. Awan karbangan na amang sitar, kin mang bilin kanya kakasya. Anak ko. Isu ti dumbang nga umikay kaninida, tadi dalang rod kayat. Binas na dalang rodin. Dahil tangarod ita. Ang mga no pakaisar-sarakam, anak ko. Di na pagdanakan tatan, santak laki di asaktan. Mapalawas ko. Kin nakasagana ka mang ipustay ti biyag ko kapo kanida. Adayaw ti madanon ti tao ama nagpasensya. Amok tatang, kanang ibagbagawi na kita kanyak. Wen, anak ko. Ngam nasaktan na kong yaron. Hay, saan kun nga mo asaritaan? No panang salaknib iti bagim. Wen, saan mo't amabalin nga itayam latan ti bagim no saktan da ka? Ay una, kakaisuna sanda ka sinaksaktan. Saktan nakit din si sa bali at tao. Anya jay nadamag ko si Kanida. Nga niya, mama. Agad-adal kapaylaan si kaki din ti pagapapaan ti lalaki. Anya? Adda na kay danon kanya. Katya kayat dayta. Ti panagadal mo ti ipasnag mo. Taday ta adal isot kapatgan atawid mo kanya. Kan saan lang adayta? Saan da maaga wenno matakaw? Amok dayta. Ipaspas na kumad. Nasayaat no kasta. Di kay matanagan, mama. Inspirasyon ko lang, dayta. Nasayaat. Ang kasanon no agbalin at desperasyon. Dinto mapasamak ti kasta, mama. Saan ko nga libak kada kayo? Ay ayatok ni Dave. Kan no isot mapukaw ko. Jack amo na niya ti pagtungpalan ti biyag ko. Makita. Isupay lati kunak. Awan rumba nga pagtanagan niyo, mama. Danta niya ako nagturpos. Sa bagay mo't kiti. Uri ko na nga da mabalin tayo ti biyag. Kayat ko ti makaturpos iti kurso. Kan kayat ko ti agtrabaho. Dayta ti kalkali kagumaklaunay. Tasi kamot lang ti mangimaton kadagiti negosyo tayo anapanawan day ti papam. When, mama? Ti kinabak nang kat mabalin ama ibus wenno mapukaw anak. Ngam ti adal, agtalin na edken ka tung palbiyak. Masakit tinagam ko. Kaya't ko alam masan iti arak ti sakit tinagam ko. Iti kaaddan relasyon da nida kan dayjay atif. Saan kayo agdanag? Ada planok kin ko na. Balaagak pa'y maminsan. Kat no di agtungpal. Ikak iti pagnakman na.
Ada kabalan mi. Baknang da papa. Ket no mabalo dakman. Makarwarak metla. Takabalan dati mangala iti nalaing abogado. Hagsagana dayjay atif. San asyak tay tao ang nalaka arumukrok ma. Ken mangawat iti pan nakapaay. Nukunak nga awan sa bali ang makatagikwakin nita. Ha, kasta ti kayat ko ang mapasamak. Ket no kasapulan nga awan makatagikwakin nita. Mga ramidak iti pamuspusan. Amom ni the friend. Apalan kayo launay kintip. Apay mo't? Nakaragragsak kayo ato ha. Rumbang laang. Tawan mo't panggapuan mi ngagladingit. Ikararag ko ang matagnayon tiragsak you, friend. Agyaman nag. Ngam kasi tinakunag. Makapagsisina tayo man, wano agiin na dayo tayong tukal pasan ti graduation. Ta siyempre, agsapol tayo iti panggadan tayo. Saan ka amalipatan? Sana parikot day ta. At damat cellphone na pag-inawagan kayo. Uwan matkit di ah. Ang anya nga tadag iti mapasamak iti biyag tayo inton makaturpos tayon. Anya ti mapasamak iti biyag tayo inton at ang trabaho ti tunggal maysa. Anya? Ay sus, nagadayon san tinagtang ti panunot mo ah, Lin. Mut ah. Anya nga tatigasat ti tunggal maysa kada tayo. Hoy! Tumagas ka pa'y! Di na kayong kaskaso ron. Nagbastos ka matan. San agaputan no biyamon ni Nita ket napangas ka matan loko. Sorry ha. Kunak mo sana siya kawawagam ron. Ada pa nga ron sa bali at tao dito ya. No sana si ka? Hoy, kun kunamot kanya kon. Damat na agan ko. Pangas ka talaga niya. Anya nga tano disnugan ka. Awan ka po nang ramitim ni Kastaron. Pangas ka talaga. Ay, kabayan. Ayok ka. Daytoy pa'y. Tita, nasipaw ko ti imam. Guram kan ron. Nasipaw mo timak. Teka, tiritirag ti imam. Anay ko, timak. Saan mo tiritiran? Masaksakitanak. Kapatabak nang kayon. Kunang blano sino kan? Ay, anya pala tararamitan niyo. Tulungan na. Sige! Patasan nyo ti dumaruptat at damasakitan da ito. Ay, anay ko. Salbag ka. Kunang blano sino ka? Saloy ka matlagayan. Dita ka manlain. Saan ko ang malipatan ti inaramit? Kan panang pabain na kanyak iti sango dagiti barkadak. Kinat katawaan. Kan pinanawan dagiti sumangka utro a barkadak. Taawan kanumot gayam kabailag. Saan ko ang maaklon ti amin? Kas itinakunag. Aramidag amin a kabailag. Tapno maagaw ko ni Nida. Gansyak ti makaikot kan ko na. Ron, Itulod ka, Nida. Aglugan ka ni ti Kotsek. agyaman na klangan Ron. Ngam sahanan. Asidag mo ti balay mi? Uwan matron. Kan maysa, maidagas kumat na malabasak ti balayda. Saan ka man na sumamsampitaw, Lin? Nagpastos ka. Pangasim Ron. Mapan ka kumalatan iti papanam. Umaya ka di balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan ti rumba nga pagsaritaan ta, Ron. Adda, Nida. Anya, mapantang nida. Saan mo nga kaskaso na itaan mo ko? Ibagak ken ka, Nida. Saan ko nga ipalubos ang may salang akas kinitip ti pagtinagam. Anya? Kadyak mat ipalubos. Akas kan ka ti pagtinagak. Uray siguro siksikan ti lalaki dito yung rabaw ti daga. Anya? Pahiya ka mo. Saan tapay analpas, Nida? Apay, anya ti pangpanggapang kanya ka? Ibagak mat kan karon.
Matayak pa mo muna, sakbay nga agbaligi ka no adaman dakas sa panggap mo kanya. Gapo tabak nang kan? Pagarupam amaaramid mo latan ti kay kayat mo? Papulis na kan tupay. Anya? Siya? Papulisda? Pangas ka talaga. At sino mo't itati ang tatak ko na babae kan ka? Che! Mapantan nida. Pagbasbasulan day tapa nga. Oops! Uy, Ano akigtot mon, Pards? dandaninak na padalapusan ng itikot semron. Adayo pa dayta, tasaan ka mat anasagid. Pangasim, ulita. Di na kumapilitan amang tutupking ka. Oh, ipadasam. Pangas kalaunay. Gaputabak nang kayo. Saan ko pa yan nalipatan, ti pan nakapabain ko kadagiti barkada. Gaputi inaramid mo kanyak, Dave. Dahita ko matipanggap po mga agbalbaliw. Doon na unay nga, ma'am. Awan maganap ko makisarsarita iti pangas sa kasking ka. Panawang ka man langin. Hoy! Hoy! Tagkrot ka kiti, ah. At danto altaw mo kanyak. Uray anyang aldaw ti panagkita taron. San ka nga trasan? Apay nga inawis nak dito restaurant. Anya ka na ko nang may bagam. Saan ko kuman ng ibagaking ka rito yung nasaysayat na mo? Anya dayta. Amam, dandaninak pinadamgisan ni Ron iti kotsina ito eh. Anya? Dandani sana ko na nakapagtepal. Barumpato ka talaga. Ay, kasi tikanayan ko nga ibagakan ka, Dave. Liklikam kumalahangan ni Ron. Awan maghanap mo, natutupam. Ngam, narigat mo't nagpaspasin siya aklatan. Nasakit tinakam na itinaramid mo kan kuana itinaminsan. Kasya ti Rombang. Tak nagnakam ko ma. Ngam, awan sa rita balikas kan kuana. Amom ka di? Idi na minsan, amagbag na kami agawi din kinilin. Sinaradengan na kami. Pilitin nakit din alumugan iti kotsena. Anya? Itulod na ka no? Idinto talaga si Dagan ti balay mi. Ay, saan ka basta sumurot kan kuana? Taamang ano anya taramidin na king ka. Tapanggap po ako makikuyog kan kuana. Jak tu pulusag talit kan kuana, Dave. Amang ano dakit di sa bali pampanunutan ng aramidin. Tapno matagik kuana kalain. Nasayaat nga ron no na ibagam kanday tapno amuna. When, mama? Agan anad ka anak. Saan tayo lang nga amo no madimonyo kiti day jay aron. Kat pagaramidan na kay tidakas. Jak to'y palubos, mama. Matayak pa yung umuna. Sakbay ama ipatungpal na nung agdamandakas agagam na. Amangan pa'y kiti no agar aramat day jay iti may pari ta droga. Ay, dahil dati jak amo, mama. Jak mat ngamin unay kabisado tila nga tinaka-drugs. Ado ti pagilasinan. May saditan ti kasla na bartek. Ngam saan mat anak kainom iti arak wenno na bartek. Ah, May kadwa, nalambaga dagiti matana. kasla-kasla ni Ron, mama. Kasla na bartek no daduma. Ngam awan mat malangab nga agat ara. Dahil tati sa napadpadasan nga ramidan kininita. Agbalinak lakit di ak kriminal. Oras ang nagaramidan na itidakas. Plano dan sa ka na ti mapano ni Jay Bakyo. Tahamang lukat da ka no iti branch ti negosyo ta. Kasta ka di. Iso di na istorya na kanya kiti na minsan. Saan ko lang amo no patuluyan ta. Nasayat nga ron. Tapno maliklikan na ti sa ero ani ron. Naku namon. Barang no maawatak matiti nag-aplikar ka di ay. Wow! Nagmayatan no kasta? Oo, hindi man itati kurso nga IT. Eksakto, tinalpas mo a kurso. IT. Wanlin. Makastra ka kumamot iti call center ang nag-aplika ra kay Bagyo. Tapno, kanayon mo't lang nagkikita tayo. Una. Kat santo mat nga ta namang riribok na di aron. Sapay la kumaa. Kibur nga tayo tao. Ngam kasi tinakunak.
Saan ako mangibusan di pasensya? Kan di nakpadpadasan at angran. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day, ada kamot gaya man, anak ko. Uwan dadang, nagkita kami lang kanida, hindi kandon. Uwan Graduation minton. Kit mapandanto ka numatin di bagyo. Tamang lukat da iti branch ni negosyo ta. Ay, kasta ka, day. Kit, agin na dayo kami. Malaksid no maawat akiti nag-aplikar ak akumpanya di bagyo. Isu aya? Saan ko pa nga imbagbaga ka na kayo? Bagak tula ko man numaawat ak. Ay, alakid, ikararag mo anak ko. Uwan dadang, kit numaawat ak. Saan kayo itong ngagrigat ngagmulay ti mani, tabako, kan mais? Ay, di nakpakadanagan, anak. Kabailak pa'y. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ngayon na makastir ka kiti trabaho ki Jai. Iawat yun iti sa bali ti suksukay nyo. Anya? Ay, ag naedak ijay sudad. Uy. Ay, sus, sa anak anarwam iti biyag ijay, nalamin ka no ijay. May ram? Kahit kumuta mapadasan nyo ti biyag ang naginawa, tata. Agyaman nak no kasta anak ko. Ang kay kayat ko ditoy. Kaslasaan ko akabailan ti agnad ijay. O anya, nagpasan ti graduation tayo. Anya ti plano nida. Kasi tinaybaga kidikan kan. Plano ni mamang timang lukat iti branch ti negosyo may di Bagyo. Kasta ka di? Wan. Ngam, awan pa'y mat-update. Nagsaya ata. Ay, nag-aplikar mat ni Dave Ijay. Kat numaawat, ay nagmayatan. Kan maawat ka mat? San ka di? Una, agsasarak tayo mat langit Jay. Numaminsan, maburburtsahanak ka ni mama. Oh, apay. Kasla kayat na kaya dayo, ngun no ipanaw dito eh. Apay ko mama? Diyak narod mo. Ngam, aday tinaminsan, anadanunak idang agsarsarita kan antisolidad. Kat siyak ti topic da? Aniya? Sana kami na nagpadlaw at agos. Kan sandak mat na nadlaw at talaga. Anya dahi dyan asaritaan ka? Saan ka no akayat ni mama nga agbanag lang iti awan, ti impundar da iti day di papang. Aniya? Kan saan na ka no akayat akong formiladitan alalaki ti pagtinagak? Ni, anya ti kaya tasawon ni mamang mo iti dayta? Kas lang ano, di na magusto ni Dave para kanyak. Ha? Wenlin, ngamin nakurapay da Dave. Among matay ta. Sino ko mati kayat na? Ni Ron? Sus! Isagsagbak mong tibagim iti dayjay. Saan, Lin? Urean niya mati mapasamak. Nintulat ta Dave ti ayater. Final ti plano kon iha. Umakarta pa ilang ijay bagyo. Tamatulo yun ti lukatak abrans ti negosyo tayo ijay. At kayat ko asikat ti manage. Sige, mama. No pa'y dito'y men, dito'y kandon ti asikaswag. Bumiro kak itital kak ta doatan tumatla ang agindag ijay. Sige, da kaya di makamo, mama. Ipatag mo dagito'y anegosyo anak. Ta kakaasi kami iti anang ipundar kan papam. Awan pagdanagan nyo. Total, nakaturpos ka mat iti college. No ba saan ako nektado unay iti kursong ti negosyo? Saan na parikot dayta, mamang? Nalakala nga suruan dayta. Iso nga ron nga idipay, plano kon ti manglukat iti Baguio branch ti negosyo tayo. Napintas dayta, mama. Ala nga ron, isaganam ti bagim, tamay sa kadagito'y ngaldaw, kat agpabagyo ta. Kita agtipan na kay sagana ti opisina, kan ti inauguration na. Okay, mama. Rugyak nga rin ti mga robot kadagiti itugot po. Manulang aldaw, saan ka nakita? Manipod graduation tayo. May iliwa ko na ka. Unay daytan. Kasanod no madayo akan ka. Eh di nakarkaron tumanan.
Isungarod ngayon baga nga kita ta dito isu kita restaurant. Tagpakadaakan ka. Personal, nagpakadaakan ka, Dave. Agpakata? Wan, agpabagyo kami kini Mama Inton bigat. Okay. Ngam ka agliliday. Bagyo lang mat. Kan adamat cellphone. Wan matkiti Wan gayam. Kumusta mo ti application mo iti bagyo? Nalpasin ti online interview. Katuray kailangan ti awag da for face-to-face interview. Oh, di mayat. No, takaasi ti hapo. Umay kamot lang kaya may di bagyo. Sapay la kumata maawat ah. Ikararag mo Una, awagan nak tong na makadanon ka ni Jay. Uwan mat di kag danag. Ited ko kan ka ti address mi ijay. Ngam, okay nga talaan kan mamam. Uwan mat. Ngamin, amumutin ti status mi ti biyag. Saan kami akas kada kayo nga da mabalin na? Apay akas ta tilangam asimang pa si ka, Dave. Awan datang. Awan ko nam. Nagunag mo ta sinay mo. Kunag mano kunam nga kita kayo kinida kayan ayat mo. Oo datang, nakita kami. Ada ka di parikot yaw. Awan mo't kit di. Ngam pumanaw dan di ti lugar tayo. Kit saan kami to na basta makapagkita. Apay, sa dino ay ati papananda. Agpapagyudan kan mamana. Ay asidag mo't lagayam. Manglukat da kano ngamin iti branch ti negosyo da. Day talakit din ti pagparparikot am. Nagasidag ti bagyo manipod dito probinsya tayo. Uwan mat kiti Ngam saan na kaskalakanan nga kita kami. Ay kaya't anya nga raw. Talaga akas ta anak. Kan adamot cellphone yaw. Uwan mat kiti Kan saan ay ako na mga adamot application mo. Iti may sa akumpanya di sudad ti bagyaw. Ada tatang. Ay sapay radio station na. Oh, mitlagayam. Awan rumbeng apagdanagam. Takanayon kayong tumitlaang agkita. Nagsarak kayo pa ilang, kende? Wan mama, nagpakaadakmat kan kwa na ti personal. Naskan ka di pa nga naramid mo ti kasta. Adamot cellphone na paginawagan niyo. Sa balilaan iti cellphone. Ay, talaga ka di ngay ayatem na iya pobre. Mamang, apay akas tamat na ti kunayo. Punumat. Ngam, ori kas ano, naisakad ni Mang Tasyo ti panagadal na. Ngam, makastrek matlang ata iti trabaho. Narigat ti sumrak ita nga uray nakaturpos ka. Kinapod no na mama, into next week kanon san ti final interview na iti nag-applyan na. Anya? Huwag naman. May saka na radio station, tinag-aplikaran na iti Baguio. Ha? Ijay bagyo? Kuna? Huwag naman. Kunaklakit din nung... Noon niya, mama. Awan, lipato mo tinakunak. Musta kan, Lin? Mayat-mat. Sino ti kadom nga may dito kandon? Kadom ka din ni Nida? Saan? Awanan ni Nida dito kandon. Anya? Wan. Sa dino ti makaranda? Sorry, ngayon saan ko may bagakan ka? Saan ko akayat akaguran ak ni Nida? Anya ko matidakas na namamak? Saan nangarod akayat? Anya matan. Dakas launa yan amamon ti sa bali. Agtungtong palaklaan. Saan na akayat ang maamuan ti sa bali nang runagan ka? Anya? Nalabas mo't daytan. Saan ka kumaamasair? Ngam di na kayat ariribukang pailaan. Ay, kit ni Dave. Agkit kita kayo pa eh. Nabalaga saan kami na nagkita? Maudin day di graduation tayo. Kasta ka di? Kan pumanaw mo tan dito'y probinsya tayo. Numaawat iti nag-aplikaran na akumpanya iti Bagyo. Anya? Ijay nga trabaho? No kasta, agka kayo dito Bagyo, gaya? Juan, pasensya ka na. Tapos ang anak-anak kaawag kan ka. No problem. Maawatak mat. Siyempre, agisin pa kayo pa dito pag naadan nyo. Juan, kanamong, jak
nama. At daghan nagatang ni mama dito'y a house and lot. Anya? Ay, wow! Sana all! Di, agnaag kayo at talaga ditan? Wan, saan ko nga mo? Amo, inla ko na gamit man sa property mi ditay logos. Kat iso tiyay ninayunan ng inggatang dito'y. Bagyo girl kanto nga rodan ah! Anyan day na ako na, Baguio girl? Unmat! O anya, kumusta mo application mo dito'y? Next week, agpabagyo for final interview. Amang ag-training Wow! Anong sakpay lang ti call center agent? Bayat nga agsapulat ti sa bali mastre ka. Mayat mat, napintas mo ti call center na pagtrabahuan. Ado dito'y Baguio. Uwan nga, Rod. Awan gayam. Nagkita kami ken Ron ni Jay Kandon idi na minsan. Okay? Kumusta man tayo dyan? Nagdamdamag may papankan ka. Nakunak nga awan kayo dito yan. Kasta ka di? Ngem saan ka nga agdanag? Ta saan ko nga imbagang makar kayo di tabagyo. Agyaman na ka. Numabalin, talaga dyan kaya ta nariribugan na kay Jay. Amok Nasakit tinagam na ta saan ko nga imbaga. Anya kumamati pagsakitan tinagam na. Awanan, ti bibiyang ko pa itiday dyan at tao. Huwag Sige friend, awagan kanto na makaumayak di ta, tagkita ta. Okay. Bye! Bye, friend. Kumakat, makastrek mo, tinagaplikar. Tapno, agkikita kami matla kanain kadanida kan oray ni Dave. Agpabagyo ka, Anton bigat ko na, anak. Wan tatang, final interview. Ala, kasyan na ka kumati Diyos. Agad sapay ko matamaawat ka. Wan tatang, anong sakpay lang dihay. Pagsapsapula kiti sa bali. No napintas lakit day, apay nga agsapol ka pailaan iti sa balay. Depende, no? Kasano ka dakal ti sweldo dihay. Sa bagay mo't kit di Ken pangalakit experience ko. Nandari ka tagsapol iti trabaho. Nang runa kada kami anyo graduate. Day talaag. Untang, ta kadwan na pag-aplikaram. Kadamagan ta no da experience mo. Natural lang, ano ka turturpos mo. Awan pa'y experience mo. Puno ray ta. Ngam kasta dagiti kaadwan na pag-aplikaran. Damagan da ka na yun no dan experience mo. Kitaan man laang. Anya nga ta nakigtot da. Nagsasarak kami ije bagyo. Saan daanam naman asyak ti binilin ni Papa. Amang kita iti Bagyo France ti negosyo mi. A construction and hardware supply. Ay, wan. Sana konektado iti nailipas ko a kurso. Awan parikot. Husto ni Papa. Panawanan nga agtrabaho ak para iti masakbayak. Tano sa anak nagtrabaho. Tangay nalpasak matan. Awan kwartak. Tadi na kon ikan apulos. Kat ti tarawid-widek ang negosyo. Iso ti pan nakatawid ko. Kan panawanan. Tapno agbalbaliwak. Ay, inton bigat. Agluasa kon nga agpabagyo. Ket rogya kon timang balbaliw iti biyak ko. Hangam ni Nida. Ay, nalagip ko manan. Agkita kami pa'y ngata. Friend, agpabagyo ak no bigat para iti final interview. Good! O sige, awagan nagtulaan mo sa dinutayan mo. Nagsabat ta. Friend, Good luck at interview na bigat, friend. Agkararag ka. friend. Kit ni Dave Gayam, nagpabagyo ka din? Wansa?
Isumat ko na anak kanya. Ala, agkikita tayo nga ron. Ano kasta? When? Sige friend, see you soon. Kasta pa nga ron. Bye. Bye. Wow! Uray kaskas ano. Agkikita kalimat lang kaganida kin Dave. Kat niron. Anya nga tamat ti update kat kwa na. Husto ni Nida. Sapay ko nga. Tasaan na idan ariribukan kin Dave. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsingsing pat ka kumaijay. Tatang, saan da kapag danagan? Da kayo kit dimot. Da kayo kit diawan kadwayon dito eh. Napigsa akpay anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Nasayata no kasta. Adang nga roden pag naedam ijay. Ay, agbiro kakpay No, mabanil ko makat iti asilig di pagsarkak. Tapno sa anak ko nagpasahi sumrak. Adda kasinsing ko ijay. Saan ko nga mo na sa dino abandat yayanda. Da sa anak mo't apulos nakapan ijay. Sa dino ka di iyay tatang? Ijay Mirador Hill. Ijay Samad. Kasta ka di? Ang damok, adan bukod da abalay ijay. Ay, iti di man ti kumplito anagan na. Tapatasa ka sa pulan. No residente ijay. Ay sigurado nga amuda ijay barangay. Ayun nabayagan ijay. Idi pa'y labaraw. Adan ijay bagyaw. Sige tatang. Ore agabang nga kiti balay da. Basta walking distance ijay trabaho. Ada awak ni Dave. Nagsapan nga imawang. Hello Dave. Nakaawak ka man? Wen, tamagag lang no kaano ti sangat mo ijay bagyo. Itan agrubrubuatak laan. Ay, gusto ka ron. Kahit mo ako dan, urayan ka ijay terminal ti boss. Sumakat ka di magitan? Wen, nakakubuatak pa na. Kasta ka di? Sige, agin nuray tangarod ijay terminal. Tapnada kadwak nga biyahe. Okay, sige ron. See you, bye. Bye! Ay, agyaman na. Ada makagiddan ko nagpabagyo. Agbiaya kita, Nida. Oh, wow! Kat amom, no asin na ti kadwak ngagbiyahe? Asino? Oh, di mo ko na nga dan BF mo. Ni Dave. Agiddan kami ngagpabagyo. Ada kami dito terminal. Kasta ka di. Sa orday ta Di naman lain pa ka mo kanyak. Awagan nakakumangam ko na kasi ako. Okay, aganad kayo nga ron. See you! Mabalin nga, kikita tayo di tayo doon malam? Sure! Oray, ito na 5:30. Anda kayo tungatan dito eh. Wan kasaritam to'y guwapo Prince Charming mo. Nakasaganan ti blessing kan grand opening tayo anak ko. Kompleto amin na nakasapulan. Wen, mama. Ado matendag iti friends ko nga inimbitarak. Sapay na kumata progreso to'y branch ti negosyo tayo, mama. At nakada tayo daytan, anak. Wen, matkit di Ang masapol, adag iti makuna aloyal iti trabaho daken. Honest. Adamat lang kada tayo daytan, mama. Numaitid tayo lakit iti husto compensation da. Awan ti rason. Adidag trabaho iti husto. Una, narigat mat no agsosweldo dalatan nga awan mat effort da ngagtrabaho. Kasapulan ti give and take iti dayta, mama. Intun bigat gayam, kat iso ti final interview kadag iti personnel tayo. Manipod waiter, ken waitress, chef, dishwasher, ken utility. Wen, mama. So, bali, grand opening tayo. At damat promo tayo. Nalaka nga, eat all you can. Natural.
Sa Valenton, ti presyo no malpas ti inauguration. Day tama ti tati uso, mama. Ti eat all you can. Huwan nga rod, anak. Iso adak kel tinamnamak aromang ay daytoy a negosyo. Kalpasan lang tinasurok a 2 oras. Adda akon ije syudad ti Baguio. Agtarusa kiti inalan ni papa ang apartment apag naadak. Kalpasan na. Mapanak ije maaramid nga opisina. Ken location ti business. Adda ka no lang iti Marcos Highway. Sa anak pa kasano anap na panijay. Naminduan sa langan na panak. Ang awan parikot. Basit lang ang syudad ti Baguio. Sana kas ijay Manila. Ningata nida. Agkita kami pengata. Apay ajak malipatan day a babae. Nagadumat tinaggusto. Ken aggusto kanyak. Ngam ninita tinakarik na iti na idumdum mga ayat. Tidakes na, nimutib ang mamirmiraot ti inaklon na. Kasanulin, agsinata dituin. Mapanak iti nag-aplikara. Tayo confirm ko, yung final interview. Oras siya. Sa pulag pa'y ti boarding house ti kasinsin ko apakidagusak pa'y laan. At oras siya ka. Padasak di mapanagdamag iti barangay. May papaniti kasinsin ni tatang. Tayo pa lang ti temporaryo apag nadak. No, at na bakante. Sige, agiin nawag tayo laan kadanida. Sure. Sana bale, tanukas kasano. Agkikita tayo tumatlaan akanayo na. Kasta ka di? Nagsina kayo gaya man kinilin? Wen, Oh, sa dino nga rutayan mo itan? kapag iti radio station na nag-aplikara. Yung mapanak pa yung barangay hall, ti Mirador barangay. Mapanak agdamag, maamuda ti balay ti kasinsin ni tatang. Okay. At dagayam kabagyan nyo dito eh? Kisumot yung baga ni tatang. At dansa ka no balaytan dito iti kasinsin ng saan ko man nga mo. Nasayat man. Tap na dapag dagusam. Uray agabang kadakwada na no, dabakati akwarto iti balayda. Nasaysayat man na kasta. O niya, akikita tayo nga ron, inton malam? Sure. Text langan. Uy no, umay kami lang ni tapis tuyo. Mabalin mat. Apag iso, blessing minton bigat. Umay kayo kinilin. Ay, una. Ko ang mga no at dama ko na ni mamam. Kanya kumamatim ako na, katama mo kayo mat. Sige. Ay, inton blessings lang, di umay mi. Agsasapa tayo pa lang malam. Okay, sige. Okay, bye. Miss you. Likewise. Ay, anya lakit din ni Dave. Awan pa'y 2 weeks sa saan may panagkita, mailiw ka nun. Anyan. Ay, agyaman na. Tanaka-street mat lang iti trabaho dito eh. Oray kas-kasano, at damot pa'y pagpanakil na kini mama. Saanan alaisan ni mama ti kasasahad na iti biyag. Gapo ta nakaturpos mo na ti korso. Sa dino ti paparam ako namin ton malam nida. Kwa mama, agkikita kami kadalin ken Dave. Aniya, Final interview da adwa kadagiti nag-aplikaran da. kasta. Talaga adito'y tinagbirukan da iti trabaho da. Uy mama, Alakot iso call center ti nag-applyan ni Lynn. Radio station mat kano kini Dave. Kasta ka di. Angam ko na da, temporary lang. Pangalaan da lang iti experience. Inawis mo ka di ida inton inauguration tayo. Uwan mama, Tapno saan kayo nga gastos? Kan amangan no si kapay lati ag gastos. Ay pamlangan ida dito itapag merienda am latta ida. mabalin mama. Huwan kan bareng i-promote da mato'y pwesto tayo. Sure mama, maragsakan dalakit di. Nasaya at no dan master kanyo trabaho. Uwan, ma'am. Depende no anya tikulada. Ay, provisionary akmat. Hindi mabulan.
Mangrugi ako nitong Lunis. Okay, ang merienda tayo, Pay. Oh, Ay na, naglawag ayam dito yung brunch restaurant yun, tita. Mabalin sa tiag extra paminsan na waitress, wino para inaw dalaki diway ayo, why not? extra income. Diskarte ti kasapulan ita. Kung saan ka ngagpilpili iti trabaho? Nangruda no, kabarbaro ka pala nga agaplikar. Saan kami ngagbay-pay ni Dasudhar? O sige, aganat kayo. Umay kami to no inauguration. Inawis na kami mat ni tita. Isupay may na na guest. Kwa, agtiksak tulatan no maramdama. No, amo ka nakawit kan. Ay, pasensya ka yun Pasensya ka, Dave, na di ka unay nasikaso. Madama nga ti preparations. Awang problema. Maawatan mi. Da kami kidi agad daw iti pasensya ka nakadisturbo kami. Awan parikot dita. Isumati ko na ni Mama. Ayaban kayo langan dito eh. O sige, saan kami nga rodan nga bayag? Mapan kami. Mapantan rin. Ada ka barbaro alokat a restaurant dito ya. Ken inauguration da kanupay. Ken 50% discount iti eat all you can. Eat all you can gayam. Paro alokat. Sumrekak man. Mabisinak pa ikit din. Good evening, sir. Welcome to Nidas Eat All You Can. Ada ba kan ti Ijay? Ron! Nida? Kayat mo asawon? Ada ba kan ti Ijay? Umay ka. Thank you. Okay, dito'y kalatan naglamisan. Kan mapan kalatan nangalati ka na medya ya. Eat all you can. 50% discount ta grand opening me. Mayat Makamu ka na. Asikaswak lang na kita agsangput pa guest. Kita ang manlaang. Anyan apan nakairanranana. Dave, nakita mo asino ti pinastrap kan pinatugaw ni Nida iti dayjay alam saan? Juan. Niron. Juan, anya nga tati makunana no makita na ta. Anya nga tati pangipagarupan na itata nakita na dito ni Nida. Saan ko nga mo? Sa bagay, amo naman nga damin dito ijay ayan tayo asyudan. Juan. Anya nga tati kaadana dito syudan. Amang ano, nagpasyar lang. Anyan, apan nakairanrana na matan as break dito. Siyempre, nakita na siguro tinakapaskil di tarwara ang grand opening na ito eh. Timalayaw dito. Nakita na ta. What a small world talaga. Agasam, agkikita tayo dito eh. Ron, Hello, Dave. Kumusta? Pulos ajak namnamaan nga agkikita tayo dito eh. Oreda kami. Talaga ana ilit tilubungan niya. Podno dayta. Kat kumusta kayon? Awan mo't parikot kada kami. O anya, okay kayo matlahan dito eh? sure, friend. Mabalinti makilamisaan langan kada kayo. Kahit ko lang makinistorya kada kayo. Anyat makunam, Dave. Okay. Dave, sweetheart. Oh, yes. Apay kiti na saan? Agpapada tayo mo't abisita dito eh, Ron. Thank you. Saan kayo magdanag? Saan ako nakasidi? Saanan aday di ron ngam amuyo daytoy kasangsangoyo ita. Man-manon di customer yun. Saan ako nga bayag? Kababain kan tito may no, numarabyanak. Ang mga no ko na nagbalog. Sige, imo na matan ni Lynn.
Imanugot nga itulod ni Ron ni Jedagos na. Uwan nga, Rod. Awan mat siguro ti Dakel sa panggap na. Tamat ngayon tulod na. Oo, adaking kuwanan na. Ngam, amam, nadlaw ko sa bali mo itong titig-tig na. Uwan nga, Rod. Nagnakabmatan Ngam, anya nga tatikada na diti bagyo. Hay, deta ti ka mo. Bareng, no, dan tumaamon ta kinilin. Amo matay tiyan, investigador ano danto nga. Isu pa ya. O kasi ka, agananat ka mata. Di mo lang mo. No, anya mo ti peace and order iti pag naitam. Awan mo't nga tati parikot. Kan may isa, makadanon mo ti taksi aging kay tisango ti balayda, Tito Minno. Ah, okay. Sige, sana ka nung payag. Ay, ayan kayam ni mama. Agpakadak lang kayong kuwana. Ah, sige. Amang nadama ko na, no, di ka malagpakadakan ko na. Marit na, tibanog ko ng dakkel tinapastrag tayo, anak. Wan nga Rod, mama. E din to ta 50% discount pay. Ngam sulit lata. Sapay ko ma. Tamatagin na yung tinasaya at taray tinegosyo tayo dito mama. Wen, anak ko. Ken, kas itinakunakon ken ka. Saluadam dagitoy a negosyo. Kang nunaan ti amin. Pilyam anasaya at tipakiasawaa. Tadi nantukot ibusin laang. Anya? Adu, ti kasta anak. Makiasawa da, iti adda babalin na. Tapnong kuminawa, ti biyag da. Mama. Nang runa iti lalaki. Adu, ti may kamang iti adda mabalin na. Nga ang bisyo lang, tambuda. Pagangayan na, maibuston ti saniko at ti babae. Ipanamnamak kada kayo mama. Adayo akasta ni Dave. Tamanipot high school kami, nagamam mo kami. Sigurado ka? Wan mama. Putnoan ako rapay lang ti kasasanay ti biyag. Ngamam mo. Nasaya at da a pamilya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangata. Agyaman na, Ron. Awan ang yaman na. Good night. Aganad ka iti panagmaneho. Thank you, Lynn. Bye. Ay, kaslat tsak pahilapat dyan. Dakal tinagpaliwan ni Ron. Matunan na kano, tinegosyo nga intad ni Papana, dito syudad. Akayat nasawan. Agnad matan dito eh. Hatta ako dito boarding house ni Insan, apakipag naidak pailaan. Nasayap ka Rod tadi naka-interailin. Anya? Jesus, saan ko mag-ipalubos Wano. Oh, apay kit dinasan. Anya? Si Kala ko man terman na, hindi sa shock. Anya? Total, nagbali sa matlangan ni Ron. Kan, adda mabalinday ti biyag. Pilya, saan nagpag-arupat kwarta niya? Rabak ko laan, ngamawandakas na nagdaton kan kakit mo gusto amat. Ay, adayo akas tati agda iti panunot ko. Anya nga iti amom. Oy, di kag sarita iti patapos ako nada. Alawanan, yung saan aday tati ibagat, iso nga imawagak. Oh, anya nga Ron. Pulos aditay nang namaan nga kikita tayo dito eh. Ti among pa'y ditikat, naitarayamon ni Ron, saan ka di? Wan nga Rod, iso naraksa ka na kitimbaga ni mama amang lukat kami iti branch ti negosyo mi dito Ngam saan napasamak data? Tasigon ken Ron, matunan na kano tinegosyo nga intad ni Papana. Anya? Agnaadmatan dito'y bagyo ni Ron? Uwan ka no. Aga kano iti Marcos Highway, ti pastag negosyo da a construction and hardware supply. Anya? Unak na nakaturog kan, Dave. San pa'y? Katsika, saan ka kadi na banog? Tas iriring ka pailaan? Nabanogak. Kalkalpas may nagsarsarita kiniling. Tay mawag mat. Ay, aday padamag ko kan ka. Oh, may papaniti? Kiniron. Nini, apay. At akaditakas nga naramid na kinilin? Awan.
Ngam iso ka nung adda dito'y Baguio, ta iso ti mangimaton iti may sa apas dek negosyo da. Anya? Ay, impagarot ko waliklika kon. Ta may kami dito'y Baguio, ngam saan mo't gayam. Kita manlangan niya. Kati pagdanagak, ang mga nusan naklataasar da nga nariribukan. Sa yatem lang di makisama kong kuana. Nung saan ngagpintot nga agaramit iti dakas. Siyak ti makalaban na. Sige, sige. Awan mo't nga tatikas ta plano, wano panggap na. Sige, sige, tanin makaturturo ka kon. Baliwan tanton ti agsarita. Good night. Naimbag ata nasarakam ti balay da Uncle Mau. Awan tatang. Amo talaonay dito yung Uncle Min, no? Tanapayag ka nung ayaman nag-opisyal iti barangay. Ay, kasta kaday. Kan talogrado ti balay da. Papaabangan na ti daduma. Kat kunak nga gabang ako ni ti may sa abas sita kwarto tapakan timat. For transit ka ti may sa akat sa aran ti balay da. Ay, kasta kaday. Ore kat adumat ti kwarto. Agabang akon kunak saan ka numatan. Ay, kit nasayaat, Nambang tentak tolat ay ti share ko iti city services tatang. Wen kan saan kang agloko-loko dita? Nang rona no pakababainan ti ulit agmaw. Ay, santa kapag danagan tatang. Kan kumusta kayo ka nung? Umay kayong to kano dito ta agkikita kayo. Katwan Ken, naragsakan. Tal-talo da gaya mga da dito Tipuridig da ngawan pa'y asawa na. Ken, ni Auntie Mimay. Ay, kasta kaday. At nagayang pamilya da kiti daddo mga anak da. Ken natapay da kiti agnaedi ni Canada. Ay, progreso nga ron ni Kasinsin. Ano kasta? Ay, wanda Pasig da di adalan da kiti anak da. Talo a babae. Ken, talo ka no lalaki. Ay, ala. Saya atom anak kau. Ulitag. Aganad kan agsingsingpet ka ditawan. Wan tatang. O sige tatang. Baliwag to man ti umawag. Kasan. Bye. Bye. Ay, agyaman ak Diyos kau. Tarabayam ko maakanayon ti anak kau. Saan mo ko maaabay-bayan? Sino mo tayo nagsapang umawag? Kasangsangpot ko pala dit pag-opisina, kas cashier. Hello, may I know who's on the line, please? Nida, Ah, meron da ito New number ko. oh, kunak na asinay tayen. Agyaman nag. Saan ka pa yung nagsukat iti cellphone number mo? When? Kumusta? Saan ko apagarupan ang masarakan ka dito yung bagyo Kunak nun sa dino, tinapanan nyo kan mamam. Ore siyak. Mabalin ka dito umay dita intun malang. Mabalin regular ang mga dita restoran nyo. Adakan ka dita. Saan mo't mapili dagiti umaya customer dito Agyaman nag. Ang pasensya kan no saan ka mabali na sangwan ta siyak nga ti kahera. Awan parikot iti dayta. Sana bale, adamot na kiti nagpipinta sa waitress mi ditoy. Isudan to timang serve kan ka. Anyan. Makita ka lang. Naragsaka ko. Wow ha, sana all. Ay naron, addan ka ayan-ayat ko. Amom dayta, lipatin na kuman. Kasano? No, saan ka amalipatan? I'm sorry. Masapol nga ramidam dayta. At kaya may rekomendakan ka. Nasingpat ka na pintas. Anya? Agi rekomenda ka? Siyempre. Kati pa sigurado kan ka anasingpat. Kan nakaadalmat kan na pintas. Sino kumamat? Di best friend ko, ni Lynn. Anya? Sige Ron. Pasensya ka na. Ada nga may short meeting ko kadagiti staff. Sige. Agyaman na kiti oras mo. Pasensya ka. Doon na-disturbo ka. Bye. Bye. Anyan ni Ron. Di naglata sardingan? Amo na lang arudan nga dan ka ayan-ayat ko.
Naataplat ta ni Nida. Adda akon dito'y. Patsyak nga ado pa'y tigundaway ko. Saan ko nga ipalubos asabali ti makaikot iti ayat na? Ni Dave? Anya ko matikabaalan na dayjay kontra kanyak. Ikarik ngagbalbaliw akon. Isardeng ko nagitibisyok. Ipamaysak at arawid-widan ti negosyo ngayon talag kanyak ni Papa. Hanggang sa bali asaritaan no maipapanin ken Nita. Ti may sa kadagiti nakaadalan nyo, anapingat nga agrayo kan kat ibagbaga. Wen mama, kunak no naliklik ako ni Dimbagayo amang lukat tayo iti branch ti negosyo tayo dito. Ngam, saan mo't gayam? Apay, saan mo kadi magustuhan? Nagtaod ni Ron iti mararaam a pamilya iti lugar tayo. Ngam, sorry mama, addam kaayan ayat ko. Saan ang mabaling nga agayatak pa iti sabali? Ngam saan nga tangad ada amay karikan ka ni Ron ngam ni Dave? Mama, Sana dakas no ikam iti sabali agundaway ti may saan na pingat nga agrayo ken ka. ladingitak mama. Ngam saan kayo ang mapatgan iti dayta? Hello, Nita! Basta kan? Naklano nakaturog kan? Pinadas ka lang nga kinunta, kat agyaman ak, ta sinong batan pa'y. Sa anak pa'y anaturog. Madamdaman to pa'y. Kan lip-lip pas may nagsarita kan mamangko nga day Hong Kong. Ah, kasta ka di. Agyaman na karon no sa anak ang makadisturbukan ka. Ada lang amin ibagak. Awan nga minti sa bali apang ibagak iti daytoy no sa nga sika. Ada ka di parikot mo? Ada nga rod. San ko akayat nga ibagakan Dave? Tama nga na masahir tirik nana. Anya nga min data. Nagsarita kami kini mama. Kat ada na ibaga na kanya ka, jak pa karagsakan. Anya? Apay ka no, asaan ko nga ikan iti gondaway ni Ron. Dangay iso ka no, ti talaga amay kari kanyak. Apay, saan ka di amay karinitid kan ka? Nakatulpos mo di adan na? Kuwan nga Rod, nga mariknak asaan ang pabor ni mama. Nakaturpos mo ti David ti adal na, ngamjak ka mo. Kasta ka di? Kuwan nga Rod, friend. Panagkunak, kat nasaysayaan no ibagam kin Dave data. Kat pagsaritaan nyo, no anya kinasayaan nga aramidan nyo. Pampanonotot mo ta kasarita, nga amang ano sa bali ti pagawatan na. Man nakaawat ni Dave. Panagkunak, maawatan na data. Kat nung kasapulan nga iro-peryo ti relasyon nyo, ti aramidan nyo. Ay, mariribo ka nak. Ada kayon iti husto nga edad ken Dave. Mabalin nyo lang na ti kasar nga oray awan pamalubos ni mama no laptan na kayo. O sige, kasaritak ni Dave. Agyaman na ka. Kan, pasensya ka no nakasingaag. Bye. Bye! Nyalakit din aminan ni mama. Apay akas jay. Nagbalin sa mata na materialistic. Hello, sweetheart. Hello? Anya nga oras ti free time mo? Ago fak iti alas 3 ti malam. Apay? Sige, agkita taman. Yung saan na dito ya? I-text ko ka no sa Dino. Sige. Sukunan ka lahanin dita. Adaman tilugan po. Sige, may pay. Kaya't kung kami na makapagsalita ta na yung bag. Uwan, ta adama ti bagaking ka. Nakasarita kami ti station manager. At aday magana kanya. Kasta? Okay, Rodan. At pakadaklan ka ni Mama. Kasta, bye. 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 Kanya nga tatibagan ni Nida kanya. Kasla na pati ko na eh. Sabagay, damat lang ibagaking ko na. May papanit na nagsaritaan may kan manager tayo. Napintas tayo yung opportunity no bilang. Umuwar ka? Wan mama, ada naman pan ko gatangan ni Demol.
Sure ka nga ijay ti papana. Agkita kami matlangan ka ni Dave, mama. Adala na patagunay nga ibagakan ko, ana. Kuna kung kat. Please, mama. Pakasik ng tipusok tayo ito'y. Santa ko mamadalapdan. Tagbalin kan san ama agga po iti day nga ibagbagam. Saan na kinamaag da ito'y, mama? Tauri da kayo matiti, nagayat kayo mat. Aniha? Malaksit no saan yung nga inayat day di papa. Hindaan niya ka din day nga ibagbagam nida. Sorry, mama. Mariknak namin. Saan nyo akayat ni Dave para kanyak? Nida? Nati kayat yo para kanyaket ni Ron. Gaputa da mabalinda iti biyag. Sorry, mama. Saan ko ngay ayatan ni Ron? Nala, mapankan. Ang mga numakaluksawak pa'y kadagita nga ibagbagam. Naitagasak lang agkape, ma'am. Ay, ngun Fruit ti kape mi dito, Ron, iho. Ha? Ay, eksakto, ma'am. Dayta ti kape mi dito, natural coffee from Benguet. Mabitlaang taayagdan ti order mo. Awan sakit din ni Nida, ma'am. Nagpakada. Ang sarap da kanu iti boyfriend na. Amok man day. Agpakamaag anagayat iti pobre. Ha? Ay, saan yung sakit di kahit ti BF na? Kuba, isumot ti kayat na. Ti pagdanagaglaang kat amang ano, agpa nagtunga awan dagiti sanikwa nagrigregatan mi nga impundar iti dayti papaan. Apay, ma'am, saan ka di mapagtalkan ti kayan ayat na? Aday tanti kapem. Okay, Ron. Just enjoy. Panawan ka pa'y dito, Nagbanglo. Kun sakto da ito brewed coffee, Adan sakit din ang namak kinida. Nalawag. Saan ang magustuhan ti mamaninida ni Dave? Kaputa may sala ang anak ti Manalon. No kasta, sa anak ang maawanan itinamnama.